thlir tu le ngai thatu te chi bai le vekule ole tun tuma kan ngai thlak le tur chu Chinlen Constitution chungchang ani don ani ama sabera chuan Chinlen dan pui hian a huap zau lo hle baya kan Bible a thuthlung hloi afam kim lowang mai hian Chinlen Constitution hian Chinlen mi te a huap zo lo ani ber mai chu wangin he Chinlen Constitution hi siam that ebo amen ani lo chuan Chinlen a engteka ama inpum khatna a thlengthei ngai don lo engwangin mo itiani mai thei he video hi ngun takin lo ngai thala Chinlen Constitution fam kim lo zia le enge ani na dik tak chu i hre thei don nia Federal Democracy hian autonomous region emo state sang in kara thune ina in sem zai angai poimo hle a chin chhiana de chu mipui ayo thlan tual chung ro rel na le tam sang te in za ton na te hi ania mi zong huap zo in tluk tlan na le centralized authority laka in hum him na tura tan a thale bok Federal Democracy hian kum tam tak en san na tur to Chin state mipui te tan be se na thar asiam ani heti lai mek hian Federal Democracy swalin ti Chinlen Constitution chuan democracy principle akalin soisel a hlona sa hle Chin National Front CNF andin tir chuan Chin state chunga cheng nam sang ten an thlop thale a amero chu hun a local zela hakha le than tlang ho anin du sakbi ka wangin nampeng dang te chu zoi in an bang le hlomani ton din hmuna chuan CNA member tam jok hi hakha emo than tlang lammi deuh vek an ni to CNA a atam jok hakha le than tlang lammi an ni china nampeng dang ten an thopui du lem lo ni in alanga chu hria in fing takin mingdang Chin Supreme Council CSC andinani haka emo than tlang lammi ni velo Chin namdang depo ni na chebok te anin chel tir ve bok Spring Revolution a po CNA minga Chin state ral thuam keng pol sang te anin hui khom thei don lo wangin mingdang Chinlen Joint Defense Committee CJDC April nili sang ni le somni pakhat khan andinani CDJC a hian Chinlen Defense Force CDF pol som pariat lai an tel mana heng Myanmar sipai do tum te hi CNA ten Zetare Eastern Command do na an po pe na wagin then khat chu lungoi lovin an bang le hlom Myanmar military corps no rei wak lo April ni som pathum sang ni le som ni pakhat khan interim Chin National Consultative Council ICNCC din anibok ICNCC a hian Chin National Front CNF Chin Political Party le Civil Society Organization te antel CJDC le ICNCC te hi National Unity Government NUG le Chin Revolution Group te tan Communication Platform poimo takani CJDC le ICNCC le CNA ten thune na sang tak an ne ni amai ro chu huna local zela duanga thu an nei thei tak lo awangin April nili sang ni le somni pathum khan ICNCC atang chuan anin hnuk dok ta ni khatia CJDC le ICNCC atanga anin hnu don hu December nili atanga December ni sari sang ni le somni pathum thleng khan Camp Victoria a conference an huai hotani he conference atang hian Chinlen Council andina Chinlen Council a po hakha le than tlang township ti lo township danga tangin group lian tu ma an tel lo ani na taka chuan CSC CJDC ICNCC le CC te hian ming san puma se CNA hodin le thunei na vekania anni pol dina duang tha la thu an nei thelo huna pol dang an din zel ni in alang bok Spring Revolution a thok group danga abikin CNO CNDF ZFU PDF Zolen Maralen Defense Force le Chin National Council min dattebaka ngon Union Council NUC ten ansoi sel na salhebok tun din huna Chinlen Council Chairman chu CNF Chairman Jingchung hi ania CNF Vice Chairman Dr. Sui Kharcho Chinlen Council Foreign Minister tan ruat anibok CNF ruai tu salai that ni chu Joint Secretary pakhat aniboka ruai tu dang an da ho chu heng hoin an thunun mai thei tur ho an nibok Chinlen Council hi union level organization
heng National Unity Government National Unity Consultative Council NUCC le Committee representing Pidong Su Lutto CRPH ten an pompui lem lo Chinland Constitution soisel lo zualte tunang Federal Democracy sual mek laya CNF kai ruai Chinland Council and Chinland Constitution dictatorship atana ansiam tamai hian makti a hlo hle Chinland Constitution a article soisel lo zualte jo Article 9 Article 10 Article 25 Article 26 Clause B Article 27 Article 42 Article 53 Article 98 Article 102 Article 103 le 105 te hi an ni heng article te hian CNA nuaya centralized power lam hoi bias takin alantira hei hian federal democratic ideal akal he article soisel lo zual zapui tar lang taila pakhan na chuan ICNCC thunei na lak saktum Chinland Constitution chapter 10 Article 96 a chuan Chinland Constitution pom ani vele Chinland Council chuan interim Chin National Consultative Council ICNCC na le mo phurna alfai vek don ti ziak ania ICNCC hi thutluk na asiam na pol sang sang ayo anom theinan political party civil society organization le khotlang hroi tu te telna pol huap zau tak kha ania CNA kai hruai Chinland Council ten ICNCC din mun lualan antum tamai hi azialo hlebok he malak na hi unilateral decision langtlang tak ania wagin zona atitam hlea stakeholder dang tenen in ron khoma participatory governance structure siam lem lovin CNA hian anthune na ti nge na an ruam hanani he article hian politics a nam sang sang te ayo atitlema chu chuan ro rel na kalphung rin na ati chiani he dianga in lualan tum na hian atopa Chin society chunga in thendar na nasajo ka thlen thei CNF member de tan sit ruat Chinland Constitution chapter 3 article 26 clause B in Chinland Council a Chin National Front member de tan sit somni pasari ada Chinland Council a mipui thlan nimi alo CNF member ten sit somni pasari ilai an hau hian representational democracy principle akal hle he article hian CNF chu political le social faction dangte ayin ham thatna apeni federal democracy hian in thlanna zalen le felfai manga thlan chua ayo ten ro real na an kalpui ngai poimo CNF member de dan sit reserve in Chinland Constitution chuan he principle he akala he article hian democratic principle of accountability akalani CNF member de he mepuin direct in anthlang silawa he tiang approach hian Chinland Council chu representative governing body ani lozia adilang chiang hle Chinland Constitution chapter 1 article 9 na chuan Chin National Army CNA chu Chinland sipai om chun ani tur thu anjiaka ral thuam keng pol dang oman khaptlat bok Chinland Constitution in CNA nuaya sipai thuneina centralized tura thutluk na asiama hian barma sipai dodal na konga mun poimo tak changto ral thuam keng pol dang te chu antel velo Chin National Defence Force CNDF People Defence Force PDF zolen le Maraland Defence Force MDF te ang pol te chuan tunma atang to in Chinland autonomy le ven himna ta na beina hian an tholok hlebok CNA ne na monopoly pe khian heng pol te hi anol mai ba ka in rin tok lo na le inel na boruak asiam bok CNA roi tu colonel Solomon ang te chuan ral thuam keng pol dang te chu nuai bo an tum tho tlang takin asoya in thenna ati zuala tho ho na thataka ven himna ruam man na siam theina ati chelhe bok he article hian sipai entity pakhata thuneina ada khoma federal democracy ta na poimo tak check and balance te chu apal tlangani he centralization hian ramchung boina athlena achan chu ral thuam keng pol noi hnung jok te chuan ral thuam ti boimo CNA thuneina emo chu ando dal thei chu ba ka chin pol sang sang te in rin tong na le in pum khanna ati chia in pum khanna siam tumna ati kholo bok
Chin Brotherhood Hovin Constitution siamin CNDF bak Chin State ta ral thuam keng pol dang om phal anilo tive se andu khrangem Chinland flag atan CNA flag Chinland Constitution chapter 10 article 103 a chuan CNA flag chu Chinland official flag atan arwat ania mipui sang te in pum khan na le in hriat thiam ton na siam na konga nam chin chiana national symbol hian poimo na nasataka nei CNA flag chu nam chin chiana tan an manga Chinland Constitution chuan Chinland identity chu CNA nen chawa in miltira khotlang le pol dang te chu anol saka ni he tutlung na hi Chinland nang chi multi ethnic society a chuan a boi thlak hle chuta chuan mi zongjong huap zo apoi mo ber partisan symbol chau man hian CNA nena in hriat thiam lo na nei lo te chu a hnai pha hei hian Chin State chunga in thenna ati thuk zual hle he article hian namni na chu pol pakhat nena in zom tira symbol a yo atanga no chuania in hria mi puile pol sang te chu a hnai tira wangin mi zongjong huap zo thu nei na ati chebok he exclusivity hian in pum khanna ati pung theilawa hei hi Federal Democratic Governance a thilpoi takani Maraland Defense Force 10 an flag chin nampui flagatan puang se CNA ho hian andu bekangem Common Language atan hakha Chinland Constitution chapter 10 article 102 na chuan Chin Burmese le English te chu Chinland official language atana ruwa man ania CNA tenga ya chuan Chin chong han ti hian hakachong akok deu ber trong inang tlang ti ma son hian in biak po na le ro rel na ati chak thea ma se haka chu official trong bul puya ta na da ni chuan Chinland rama trong sang te chu an ngai tha ni Chin State ta hian nam sang anoma nam sang an neya chu jinga chuan falam tidim le marate ba ka adang te po an tel heng jinga trong sen khat phei chu haka trong mang te a yin an tam jok dai school le official settinga hakachong man tura ti hian heng pol te hi atin hnuai hnuwa culture nuai bo a hlawm hle Federal Democracy a chuan trong sang linguistic diversity an pom tlang puya khotlang zongjong te nun phung ro hlu za le hum hal tu trong sang policy an mang thin Chinland Constitution in trong policy kalpui dan hian hemi zongjong huap zo hi alantir theilo he article hian hakachong manglo te chu anol saka thinrim na le no chuan na ril ru siamani dialect te naw jok le akai hnoi culture identity hum halna ati chia chuti rualin hakachong hretlem zo khotlang tan po tel theina tur dal to siam bok rona then khat legitimacy nei le in pum khanna siam tur juan Chinland Council hian constitution a thalo lai te asiam thatangai ni hemia tana thuron poimo tak te pakhanna chuan democratic representation ngai poimo CNA tana seat reservation siamai chuan in thlanna hmanga council seat semni se operation area in za sak CNA bak ral thuam keng omphal lo tir ngotai chuan ral thuam keng pol sang ten operational area in za ton sak thiam ni sela huap zau jok flag Chinland flag atan CNA flag man be kai chuan zau zoka in ron khoma thutlung na siam ni sela hakachong aya chong dang common language atan china ya tlang lon jok chong dang man ro se Federal Democracy ha hi ba soi tu te chu CNF froi tu te hi an nia amai ro chu an malak dan hi Federal Democracy nelawin dictatorship jok ani Chinland Constitution hian Federal Democracy principle ain CNA du dan ada poimo zoka thunei na mun khata da a pluralism nual suata party policy siam te hian Chin society chunga in then na thuk jok a thlen the ni Chinland hian rem na le mason na nget tak anei theinan chuan aro rel na kalphung chu mi zongjong huap zo democratic ani turania ayo dik tak thunei na in sem le in za ton na mang chawin Chinland hian in pum khan na le Federal Democratic value a zung ka yin malam hun asiam theyang